aber Sie könnten doch nicht auch vorlesen. Schauen Sie, die ersten syrischen Flüchtlinge sind schon da. Ich finde, wir haben genug über Flüchtlinge geredet. Nun wollen wir Ihnen einmal zuhören. أنا أحمد عثمان من حمص من سوريا. Ich bin Ahmad Osman aus Homs, Syrien. فترة 6 أشهر كنت موقف بسوريا، ضليت 3 سنين خارج سوريا، وهلا أنا بألمانيا مع 3 أولاد وأمهم. Ich war ein halbes Jahr im Gefängnis, 3 Jahre auf der Flucht und bin nun mit meinen 3 kleinen Kindern und meiner Frau in Deutschland. بالحقيقة حابين نحن نشكر الشعب الألماني لأنه حضننا وقدم لنا المكان لنعيش فيه. Danke, Deutsche, dass ihr uns umarmt und aufnehmt. عنا رسالة صغيرة بدنا نوجهها لكل دول العالم. Wir haben eine Botschaft für die ganze Welt. بكفي دم. وقفوا الحرب. Genug Blut. Hört auf mit dem Krieg. بأغنيتنا اللي نحن بنغنيها اللي اسمها جنة، نحن بنحكي عن المدن السورية الحلوة اللي هلأ هي مدمرة. Jannah heißt Paradies. Unser Paradieslied erzählt von den wunderschönen Städten Syriens, aus denen wir kommen und die jetzt alle zerstört sind. نترجى الشعب الألماني ونطلب منه حافظوا على سلامكم. Bitte Deutsche, bewahrt euren Frieden. جنة 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 سوريا يا وطننا يا وطننا يا وطننا يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك حتى نارك حتى نارك جنة. جنة 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 يا وطننا جنة 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 يا وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة بتراب كردانا فحضانك كردانا. Das ist der syrische Flüchtlingskorps. Zuflucht. Vielen Dank, das war die Anstalt. Machen Sie die Tore auf. حمص يما العروبة لو فوق راس التوبة مرهب الصعوبة لا من عرف الصعوبة أبطال واسأل عنك حمصية واسأل عنا أنا حما سامحينا والله حقك علينا يا حما سامحينا والله حقك علينا أنت منا وإلينا بالجبار منا بالجبار منا حاشا الله يخاف لنا